indo ciayo kuri arimi kuringana na mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto na uria waritie ari kaunti-ini ya Bungoma augite ati nimariire mitaratara ya guteaniria mathiiri na maria makoretwo magumiire iganda ici na njira nene na mwandiki witu Mwangi wa Murugi ni uraikorwo agituthathaurira riboti ino. Riri bururi uthiete na mbere na kugomerwo ni thina wa wagi wa cukari muiganu undu uria ucongereire kuhaica kwa mathogora maguo. Thirikari ni iraniire kwarahurwo kwa urimi uyu na njira ya guteaniria mathiiri ma iganda cia uthondeki wa cukari. Serikali ya Kenya tutaweka investment kwa cane development ya Nzoia na kampuni zile zingine number 1. Akeria ari kaunti-ini ya Bungoma nduko ya gatatu ya icera riake gitaru-ini kia ithuiro ria bururi, mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni augite ati thirikari ndiri hindi iritikira kuneanwo kwa iganda na migunda ya muingi kuri andu kiumbe. Tulikubaliana number 1 ya kwamba mambo ya privatization ati ndio shamba ya wananchi ipatiwe mtu mwingine tutasimamisha. Hiyo maneno ya kuuza shamba ya Nzoia tulisimamisha. Akili yangu ndogo, mimi naona rais anasema tuangalie miwa sawa sawa, lakini pia tufanye kile wanasema diversification. Ruto ni augite ati kugerera bunge ni maiguithanirie mitaratara ya kunina mathiiri na maria makoretwo magumiire iganda ici, akioneka kugegio ni mathiiri maria makoretwo makomeire iganda ici. Cabinet about 1 month ago tuliondoa madeni yote, tumepeleka bunge na mheshimiwa spika na wabunge wetu wamenihakikishia ya kwamba watapitisha mapendekezo yetu ya kufutilia mbali madeni yote ya kampuni yenu hii ya Nzoia na kampuni zile zingine za taifa letu la Kenya. Deni ya hii kampuni ilikuwa bilioni 53. Wane. Oho, Ruto ni augite ati turia nimena aria makoretwo makenyita migwete urimi uyu wa Igwa ni makung'ethanirwo nao hatari kunirwo ritho, akiuga ati ona thengia wao kuigithia kigina gia kuriukia iganda ici no kinyanagia urugamiriri wa iganda ici ucenji, akiuga ugukorwo ugitongorio ni arugamiriri kiumbe. Hivyo what we have agreed, we are going to have a new management model that is going to serve the public and is going to serve farmers and is going to serve the private sector. Na sisi wote tumekubaliana na mimi ndio nitasimamia. Tutakubaliana we will have private sector management of this facility to make sure that we eliminate matters of incompetence na ile mambo ingine yote. Handu-ini ha Muthingi TV ria kwa ni Mwangi wa Murugi. Agatho nyingi mwandiki witu Mwangi wa Murugi na kwa ihinda riri turuge nginya kaunti